Hakani kesengi sajain kabalala ka Ralyang Ilaka Arts and Culture Organization Ilaka Ralyang kala penlong biang katamasa ya daw masirong kabashisin chisnem naduk ki por barim baja kumshi bentaban aingu aidem ya kemay mariang hadien bladep antung bentem. Yakani kaya daw masirong la penlong hamadan Pamsna Laskeng West Janta Hills District hakabalawan ban penher kalama do ukongsan uma el lamin ubade District Transport Officer ke East Hills District haka jinge don lang udoloi ka Ilaka Ralyang uma si lingdo uma rancha lingdo ki wahech nong nakate kathan ki officer sarkar ki we de ki bla shakhot ngobha shakate ki jinge lang Hashwaban sedang kata masalah don kesut keshor bala lam khmat do doloi upator kinya wahe chnong ki riu rengba rengkat ipen ra balawan ra do wahe chnong nong kenri uma el lamin ula kentu ya kinong yalam ka Ralyang Ilaka Arts and Culture Organization bakin treshi toman penbaha shu yakani kata masa khnang bagi khon ka ilaka kin batskem yakani ke jingi kai jongki minbarim bat ba omde ban klet satya yala ka dustur hakani ka sengila penlong ya kata masa naduk ka jinge durmasi kaya tantalai ka jinge kop mare ka phet nang siang ka jinge kini syuki bat kiwe la samru iki khusnam kumju syakitu ki balawan chakmat kerdan pulie SSLC bat HSSLC jong snam arhajar arwa Sorry gerai liang, Muhammad Secretary yang ke dalam sirong yang ini. Pada kebelia Umar Rancal do Umar Organizing Secretary yang ini, pada Umar lah guru kekiat tam, jadi kam jami, orang Islam kiwa Umar ini ke dalam sirong yang ini. Niulan guru bikam, guru cing kap Islam. Tol bag cing lalti yang mau cing rekam yang mau Lisbon mai cing kem pi rekam yang ni wana Islam susnam Kristen pi menta kumiat kebah nongka ilka ramburong yang ni yang kebelah kerpang kamta ya kupongsan yang ni Andre hari ni kiji asna meredep dalam ni kujut buklam orang percaya kui latih terhayat ini ile umye de hukuman ini gada orang hukuman ini aske tende de ini hukum de usi dicara i katugat ning dan hidu he kamu kumba jadi gada orang ini kamu hukuman yu he ga kamu nguri majak kamu ngedep web tungo sebab dia jok kena orang yu he emye daw mesti kamu onggi kiwa badan ning badan rejok kiwa badan Ogi bahag bahawa berjob inen medan bahag bahas inen. Nrei hakejuk kan nih sikit, kita masih sikit, kita masih lur, masih ada pembat sikit lagi kampung, masih kang trap. Jo dia kamu temu, lekat tele, kampung, kamu bet ini tertai, mender, nih sikit, ini medan mati, spek ini, jinglet ke burjat. Mangi we osok lai bai